Da, London u to vrijeme kad sam bila tamo je zbilja bio zanimljivo mjesto zato što ima jako puno imigracije iz raznih dijelova svijeta. Imala sam omiljeni kineski restoran, više omiljenih, ali jedan od najdražih mi je bio Mandarin Kitchen. I imala sam sreću da je prijateljica od mog oca bila jedna Kineskinja. Uvijek sam puno bolje jela u svim restoranima kad sam išla s njom i kad je ona na kineskom objasnila što se hoće. Ali evo, nisam svladala kineski dovoljno da ja krenem u to. Na Viktoriji je bio jedan zanimljivi kineski restoran, Hunan pokrajini, gdje je vlasnik restorana bi te uvijek pitao meat or fish, onda bi ti rekao ili jedno ili drugo. Znači, dolazilo je sve zajedno, i meso i riba, bez obzira što si ti rekao. I onda bi pitao spicy, no spicy. A bi ti rekao no spicy, ali je sve bilo spicy, tako da. Ali ono što je bilo zanimljivo je da koliko god puta sam tamo bila, vrlo rijetko se neko jelo ponovilo. Tako da me to oduševilo baš. Moj nećac i moj šogor su baš veliki zaljubljenici općenito u azijsku kuhinju, a pogotovo kinesku. I onda sam tako počela malo eksperimentirati ja i dosta dobro mi je to išlo, moram priznati. Da, kineski zapečeni ravioli, to volim raditi. Općenito volim raditi te stvari za koje je potrebna nekakva ipak manuelna vještina. Volim raditi stvari sa rukama, ne samo u kuhinji, nego malo sam i namještaj u nekom trenutku isto radila. Pravljati stvari, šerafit. Na kraju to se nije razvilo u karijeru kao ovo.